Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umusirikare wa FARDC ni igisirikare cy'iki gihugu arashinjwa kwica inka z'abatutsi bibaye mu gihe ku itariki ya 7 Mata u Rwanda rwatangiye iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ndetse n'icyumweru cy'icyunamo kizasoza ku itariki ya 13. Umusirikare ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC arashinjwa kwirara mu nka z'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru akazimishamo amasasu kugeza zipfuye. Makuru avuga ko uyu musirikare yarashe izi nka amasaha mu gitondo yo kuri wa kabiri tariki ya 9 Mata 2024. Inka enye nizo zamenyekanye ko uyu musirikare yishe, ariko imibare ikaba ikomeje gukusanywa kuko hari n'izindi zakomeretse bikomeye. Izi nka zarasiwe ahitwa Kibati muri teritwari ya Nyiragongo hafi n'umujyi wa Goma. Mu mpera z'umwaka ushize nabwo abasirikare ba leta Wazalendo na FDLR bashinzwe kwirara mu nka zororerwa muri teritwari ya Masisi bakazica bagatwara inyama zazo ku masoko, izindi bakazirya. Muri Gicurasi umwaka ushize kandi ubwayo FDLR yashinjwe kwigabiza umuhanda wa Karengera Tongo muri teritwari ya Masisi, yica inka zirenga 200 izindi zirakomereka. Gutsindwa na M23 kw'iri huriro ni kimwe mu byo abaturage bagiye barishinja kugira umujinya bakarasa ibisasu mu baturage ndetse no mu matungo yabo mu rwego gushaka kwihimura. Ni bikomeje rero kujya bibera muri Kongo murasirazuba bw'iki gihugu. Hanyuma babwire ko Professor Senet Fisea ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ethiopia yagarutse ku kintu cyatumye ava aho yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza gutura mu Rwanda we n'umuryango we. Aganira n'ikinyamakuru Telegraph, Professor Senet Fisea yavuze ko aho igitekerezo cyo kuza mu gutura mu Rwanda cyavuye, ndetse anagaruka ku byo yasanze mu Rwanda rwibatse mu buryo amahanga atangarira nyuma yo kuva mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Professor Senet ku itariki 25 Gicurasi mu mwaka wa 2020 ati ndi mu rugo muri Oman i Nebraska, ati ndi gutanga ubufasha muri World Health Organization hifashishijwe ikoranabuhanga uvuga urebana n'undi, no kuvuga video call, ku cyorezo cya COVID-19. Ubwo najyaga ku mbuga nkoranyambaga nabonye amashusho y'abapolisi batatu b'abazungu batsekamiye umugabo w'umwirabura witwa George Floyd. Umwe yari yashyize ivi rye ku ijosi ry'uwo mwirabura, ijambo rye rya nyuma ni ntabwo ndi guhumeka, ni ry'uwo mwirabura nk'uko yabigarutseho. Umunya-Ethiopia w'umunyamerikakazi yishimiye cyane amahirwe yaherewe muri Amerika kuko ariho yize amashuri ye yose, ndetse akaba ari naho yakoreye akazi ke. Gusa nk'umubyeyi wari ufite abana 4 b'ingimbi byongeye b'abirabura yatangiye kugira ubwoba kubera urupfu rwa George Floyd. Ako kanya yahise rava kuri video call atangira gutekereza impinduka mu buzima bwe. Yatangiye gutekereza igihugu yakomerezamo akazi ke cyo muri Afurika, maze u Rwanda ruza imbere kuko we n'umugabo we n'abana bari bamaze umwaka umwe barusuye. Nk'umuryango bemeranyijwe kuza gutura mu Rwanda aho abantu batari basura ngo barufata nk'igihugu cyabayemo jenoside kandi kikiri muri ayo mateka asharira. Icyo gihe Professor Senet kandi afata uwo mwanzuro. Yari umunyeshuri wiga mu mwaka wa mbere w'amategeko, gusa yarazi neza ibyago byabaye. Kuri ubu yaje kumenya neza ko Ububiligi bwakolonizaga u Rwanda icyo gihe butagize icyo bukora, ndetse kandi harimo n'ibihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye byafite ijambo rikomeye cyane ku isi byarebereye jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mubyeyi avuga ko atangayikishijwe n'abana be bari mu Rwanda kuko Perezida ari Paul Kagame wanditse amateka mu guhashya ubukene bwari ingutu mu gihugu. Ku iterambere ry'u Rwanda, Professor Senet kandi avuga ko riri ahashimishije kuko leta yashoye mu iterambere ry'ibikorwa remezo, ubukerarugendo n'inganda mu kwihaza ku biribwa, kandi ashimangira ko u Rwanda ruteza imbere uru rwego kuko rwashyizwe mu buryo bugezweho biva rero muri gakondo izwiho gutanga umusaruro muke. Professor Senet avuga ko umutekano wo mu Rwanda ari wose, ndetse ko n'umukobwa we adatinya gutembera mu mihanda ya Kigali kuri moto ye aho aba yagiye gusura abaturanyi babo. Mu rwego rw'ubuvuzi, Professor Senet yongeye gushimangira ko ruhagaze neza nk'uko yari yabitangaje muri Rwanda Day heruka kubera Washington DC muri Amerika, aho yavugiye ko we n'umuryango we bitabasaba gutega indege bagiye kwivuza ko ahubwo bivuza mu Rwanda.
mu ntambara rero mu nama y'igihugu umushyikirano yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Professor Senet kandi yarayitabiriye ndetse kandi arashimira byimazeyo Perezida Paul Kagame ku bw'iterambere amaze kugeza ku Rwanda. Professor Senet ni umuganga w'umunyamategeko akaba impuguke mu buzima rusange ku isi. Ikindi kandi ni Vice Perezida wa gahunda y'isi yose muri fondation ya Susan T. Buffett. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherereye i Bruxelles mu Bubiligi nk'uko amakuru ava muri Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abivuga. M4.cd yatangaje kuri iki cyumweru saa 11:05 aribwo Tshisekedi yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri mbere yo gufata rutemikirere yerekeza i Bruxelles mu Bubiligi mu ruzinduko rwihariye. Uwo munsi radio na televiziyo y'Ububiligi yatangaje ko Perezida wa RDC yaje Kigali mbere yo kuvuguruza iyo nkuru nk'uko twabigarutseho ku munsi w'ejo. Umuvugizi wa Tshisekedi Tina Salama icyo gihe yahakanye ko Tshisekedi yaje Kigali, avuga ko yagiye mu mahanga mu ruzinduko rujyanye na dosiye zihutirwa zijyanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi barakomeje kuyabibaza ati ese yaba yarageze i Kigali ntagaragare nk'uko abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma bagiye bagaragara mu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30. Gusa iyi radio na televiziyo RTBF yo mu gihugu cy'Ububiligi nyuma yaje kuvuguruza iyo nkuru ivuga yuko atigeze agera i Kigali, ariko nanone ntiyavuga yuko yagiye mu Bubiligi. Gusa byaje kwemezwa rero n'umuvugizi wa Bwana Tshisekedi Tshilombo Tina Salama nk'uko tubikesha Perezidansi ya Kongo. Hanyuma mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko tariki ya 9 Mata umunsi ingabo z'Ubufaransa ziterana na Abatutsi zigahungisha Abanyaburayi. Tariki ya 9 Mata mwaka 1994 leta y'abicanyi yakomeje umugambi wayo mubisha wo gutsemba Abatutsi hirya no hino mu gihugu. Inyandiko kandi ikabigaragaza hamwe mu hantu hashoboye kumenyekana hiciwe Abatutsi tariki ya 9 Mata mwaka 1994. Ingabo z'Abafaransa baje mu cyo bise Operation Amaris zateranye Abatutsi mu maboko y'abicanyi tariki ya 9 Mata nibwo icyo Abafaransa bise Operation Amaris yatangiye mu Rwanda kugera ku itariki ya 12 Mata. Igisobanuro cy'iyo operation kwari ugucyura Abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikare n'interahamwe. Izo ngabo z'Abafaransa zarebaga abicwaga nyamara kandi ntibigeze babatabara, barabaretse baricwa, bikomereza rero gucyura bene wabo. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Basize benshi babasigira interahamwe. Abatutsi bari bashoboye kandi kurira mu modoka z'abasirikare b'Abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'Abafaransa. Imiryango yarimo abashakanye hagati y'Umufaransa n'Umunyarwanda barabatandukanije, abanze gutandukana barabasiga mu marira menshi cyane. Abagore bashakanye n'Abanyarwanda n'Abafaransa basabye ko aba bashakanye n'abana babo babatwara, baranga. Abakozi b'ambasade kandi y'Ubufaransa cyane cyane Abatutsi barasigaye, abenshi barishwe. Nyamara ambasade y'Ubufaransa yafunguriye imiryango yayo. Umuryango w'uwahoze ari perezida, abari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta yariho, ibyegera bya Habyarimana byari ku isonga ry'akazu. Abatutsi kandi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma, interahamwe zirabica. Abakozi bo mu nzu yareraga imfubyi cyangwa se cyitwa Fernand Saint Agathe, yari Agatha Kanziga umugore wa Habyarimana, barabatwaye. Ariko Ubufaransa bwima ubuhungiro abana banyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana wari umaze iminsi 2 yishwe n'abasirikare b'u Rwanda bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga. Icyemezo cyo gucyura Abafaransa cyafashwe indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa cyangwa se iminsi 2 yakurikiyeho. Icyo cyemezo cyafashwe n'abanyepolitike bashakaga guha ingufu ingabo z'u Rwanda zari ku rugamba. Uwo munsi umuryango wa Habyarimana kandi n'abandi bahezanguni buriye indege z'Abafaransa bajyanwa i Bangui muri Centrafrica, bakomereza i Paris mu Faransa. Mu ntagondwa z'abajenosideri batwawe n'ingabo z'Abafaransa harimo Felicien Kabuga wabaye umushoramari wa jenoside na Ferdinand Nahimana wabaye
umuterambaraga cyangwa se umuterankunga wa jenoside, bombi bari mu bashinze RTLM yakoreshejwe mu kwamamaza ibikorwa bya jenoside. Ishyirwaho rya guverinoma y'abicanyi yari iyobowe na Kambanda mu gitondo cy'itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane Bagosora yakoranije abayobozi bagizeho tupawa kugira ngo bashyireho guverinoma. Bose bavaga mu mashyaka y'abahezanguni. Ishyirwaho ry'iyo guverinoma ryabereye muri ambasade y'Abafaransa. MRND yari ihagarariwe na Matayo Ngirumpatse, Edouard Karemera, visi perezida we na Joseph Nzirorera. Umunyamabanga mukuru wa MDR ihagarariwe na Frodoir Karamira, Donati Murego, Payer ihagarariwe na Justin Mugenzi, Agnes Ntamabyariro. PSD yari ihagarariwe na François Ndungutse na Yacinthe Nsengiyumva Rafiki. PDC yari ihagarariwe na Jean-Marie Vianney Sibomana, Celestin Kabanda ndetse na Gaspard Humuriza. MND yashyizeho Dr Theodore Sindikubwabo nka perezida wa Repubulika. Bagosora nawe ashyiraho Jean Kambanda ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Iyo guverinoma kandi yari ifite gahunda imwe gusa, gutanga umurongo w'uko jenoside igomba gukorwa mu gihugu hose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora jenoside ndetse no kuyisobanura mu mahanga. Abatutsi biciwe kuri paruwasi gatolika yitiriwe Mutagatifu Vincent na Paroti i Gikondo muri Kigali tariki ya 9 Mata mwaka wa 1994. Interahamwe n'abasirikare barindaga Habyarimana bishe abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi gatolika yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti i Gikondo, bageraga kuri 500. Kuri uwo munsi kandi ingabo za Loni ziboneye ubwicanyi bwakorewe abatutsi biganjemo abana muri kiliziya ya Gikondo. Uwo munsi rero kandi ni nabwo abasirikare ba leta batwitse abatutsi bari bahungiye mu mudugudu wa Nyakabanda ya kabiri munsi ya hoteli ya Baoba. Ikinyamakuru cy'Abafaransa Libération nicyo cya mbere cyise ubwo bwicanyi jenoside mu nyandiko yanditswe n'umunyamakuru Philippe Sepi wari mu Rwanda igihe cya jenoside. Abatutsi bakomeje kwicwa ahantu hanyuranye mu gihugu muri Kibungo, Kigali, Ruhengeri na Kibuye. Kuri uyu munsi kandi abatutsi bari bahungiye ku misozi ya Murama, Murundi, Mwiri, Nyamirama na Kabare mu karere ka Kayonza, kimwe n'abari bahungiye kuri paruwasi gatolika ya Kabuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo barishwe. Interahamwe zishe abatutsi muri segiteri Nyagatare ya mbere mu karere ka Nyagatare ndetse n'abari bahungiye kuri paruwasi Zaza muri Kibungo aho guhera ku itariki ya 9. Ubwo bwicanyi kandi bwarakomeje, ababarirwa hagati ya 500-800 barishwe. Guhera tariki ya 9 Mata interahamwe zatangiye kandi kwica abatutsi bari bahungiye Ikiramuruzi mu karere ka Gatsibo hamwe n'abari bahungiye ku musozi wa Nyamagumba muri komine Mabanza muri prefecture ya Kibuye. Mu minsi yakurikiyeho hishwe abarenga 12,000. Kuri uyu munsi nanone kandi hishwe abatutsi bari bahungiye i Nyabikenke ku biro byahoze ari iby'umurenge wa Karama muri Bumbogo ndetse n'ahandi hantu hatandukanye harimo Icyabingo muri prefecture ya Ruhengeri, muri centre y'ubucuruzi ya Karamano, muri Mataba mu karere ka Gakenke, ku rusengero rw'Ababatista rwa Rusiza muri Kabumba, prefecture ya Gisenyi, muri kiliziya ya Nyundo no mu nkengero zayo ndetse no muri maternité ya Nyundo muri prefecture ya Gisenyi, ubu mu karere ka Rubavu. Ahitwa muri Kivuruga muri komine Cyabingo hari huzuye abasirikare batangiraga abatutsi bageragezaga guhunga. Uretse aho kuri bariyeri kandi abatutsi biciwe Icyabingo na Busengo, interahamwe zabishe zazaga rero kuri kaburimbo ahitwa kuri Mukinga zifite rero ibiganza byabo zamaze kwica, zigakomereza rero irwaza muri ya komine Ruhondo kwica abandi nkuko byagiye bigarukwaho. Ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwarakomeje hirya no hino mu gihugu bukorwa kimwe, ni ukuvuga uwitwa umututsi wese yishwe. Abenshi rero bishwe bahunga kuri iyi tariki kandi abenshi biciwe mu nsengero na kiliziya kuko abantu bibeshyaga ko bashobora kuharokokera.